Mabuyani, munjani, salibonani muli yeZimbabwe. Ngiyalamukela njalo kwenye episode engiliphathele yona elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. Salibonani sisi, okwami kunzima kakhulu. Ithi ngitsho mhlawumbe ngingathola uncedo. Mina igama lami nguMaria. Ngile 27 years. Inyembezi ziyehla so ngibhala iconfession le. Ngahamba eGoli ngo2019, ngifika ngadinga umsebenzi ngawuthola owe-stay in. Lalilikhiwa ubaba lo wayehlala yedwa. Angazi ukuthi wayeleminyaka engaki, kodwa wayesekhulile. Ngasebenza khonapho for 7 months, umlungu wabetshona. 3 days before echona wangibiza wangipha i-heart necklace yakhe. Ngathi ngiqala ukusebenza khonapho wayehlala eyigqokile. Langa lelo wangibiza wangipha i-necklace leyo. Wayivula phakathi kwakulesithombe seface yakhe. Wathi ngigqoke. Ngajabula kakhulu ngoba yayinhle leyo necklace. After 3 days wachona. After sebekiwe mina ngathwala imchaqana yami ngahamba ngoba okwalapho kwasokuphelile. Ngingathi since that day ngavulekelwa zinhlanhla eziningi ukuthi impilo yami yatshintsha. Ngangithola imisebenzi ebhadalayo, abantu babebuya bengingenisa ema-deals abhadalayo. Ngangithola amadoda alemali efuna ukujola lami engipha imali eningi. Ngavula amabhizinesi ngapha eZimbabwe, ngagcina sengisukile eGoli. Ngaleso sikhathi I just thought ukuthi uNkulunkulu had answered my prayers ngoba I used to pray and fast a lot. Ngangingazake ngacabangela lutho olubi. Kwathi elinye ilanga ngaphonguzwa kusithi ngivule i-necklace. Ngabona hayi akusela i-picture yomlungu kule picture lika mama wami. Kwangimangalisa kakhulu ngoba ngazibuza ukuthi lingene njani. Ngaphonga ukuthi maybe i-imagination yami. Ngafonela umama ngevideo call. Saxoxa. Wayeziphilele. So I just thought maybe bengibona amanga. O bengicabanga umama. I brushed it off. After 3 days ngazwa i-message isuka ekhaya kuthiwa umama kasekho. Ngahamba ekhaya ngakhala umama sambeka. Ngabe ngiphenduka etown. Ama-business ami they skyrocketed. Okokuthi ngathenga imota entsha ngecash. Impilo yaqhubeka ngilokhe ngizuza imali eningi. Again kwelinye ilanga kwathi ngivule i-necklace ngabona i-picture kasisi wami. I was shocked. After 3 days usisi wami wachona. Yikho engaqathanisa khona ngathi hayibo, why ngangibona izithombe mina ngingazifakanga. Ngahamba kwenye inyanga yangitshela ukuthi umuntu owangipha i-necklace wayethwele ngayo. So lami sengithwele. Ngayikhipha ngayilahlela khatshana emadampini. Ngathi ngifika endlini ngayithola ikhona endlini. Sengibhodile ngaze ngazwa. Kodwa akula sizo engilitholayo. Noma ezinyangeni ezinkulu elizweni bayehluleka. Every time ngingavula i-necklace ngibona iface yesihlobo sami. After 3 days umuntu lena lwana uyafa. Izihlobo zahamba zatshelwa ukuthi yimi engathwalayo, abafuni la kungibona ngelihlo. Kunzima. Bengingazi ukuthi ngithwele. Ngingaze ngiyilahle iyaphenduka njalo i-necklace leyo. Ngangilabantwana abangu2 bonke sebafa. Angikwazi lokuthi ngiyenzeni. Angisayifuni i-necklace leyo. Mihla lemihla ngiyazisola ukuthi ngayithathelani kodwa ngangingakwazi. Please help. Hayi kunzima bafethu, kunzima. Yiyo ke i-confession esuke kudadewethu uthi ucela usizo ma ubekhona abakwanisayo ukumsiza. Yena waphiwa i-necklace ngumlungu. Umlungu wamtshela i-necklace. I-necklace yakhona umlungu wakhe wayithwele ngayo. So i-necklace yakhona iyampha inotho, kodwa inotho yangikhona isiqede imuli. So yena udinga usizo uthi becela limsize.
kunzima uyabuphiwa into uyabungakwazi ukuthi into yakho injani, then usuzobona ke izinto sezisenzakala kuyabe sokuthulethe. Into enzima ngenecklace yakho ukuthi noma ingazilahle uyayithola isikhona endlini, so usezamile ukuyilahla, sezamile ukuhamba ngoba imali uthulayo nale imali nale oyizuzayo through that necklace uhamba esiyadinga usizo ebantwini kodwa usizo akalutholi. So ubecela ukuthi ma ekhona umuntu eZimbabwe okhona ozaziyo ukuthi yena uqinile ekukhulekeni, uqinile kumbe emadlozini kumbe uqinile inyanga eqinileyo, ngangithinta enambeni zami zona eziphuma ku screen, then sengilibambanisa lo dadewethu ngoba udadewethu udinga usizo, yena inecklace le kasayifoni. Ngiyabonga muli eZimbabwe ngokulalela i-episode leyi. Comment, like and share, subscribe also to the channel. Ndabonga.